Maar sy teentafel is braaivleis maak. Weet jy, dis is hulle reken mos, dis 'n Suid-Afrikaanse tradisie. Al wat Suid-Afrikaners kan doen is braai. Hulle kan niks anders doen. Laat dit maar self daaroor maak, dan kry almal 100%. Martin, es un amigo Martin mío. Ese video lo hago para mostrar cómo son la gente en Sudáfrica. So die video sal ek in Spaans opsit en dan kan hulle kyk sien. Maar is eintlik snaaks, die ouens wat nooit op die video sal wees, is altyd prominent daarop. Okay. Ek wil graag nie daar wees nie, want ek het nog nie ek ry die oggend vroeg, vat my kinders voor die verkeer. En is 70 kg. So, Wat ek ry, so. ek vertel gisteraand daai brittie wat oor die treinspoor van Hamilton. Ja. Hulle het eendag toe maak hulle een baan toe. Ja. En hulle teer hom oor. So die 4 bane het nou 2 geword. Nou die middagverkeer het dan nou bestaan uit 20 ekstra karre wat daar staan. Ja. Jy sal dit nie glo, daai 5 minute wat hy daar moet staan het gemaak dat jy die wêreld vol braai en hy kan nie daar bestaan. So ongewoon is 'n mens. Dis baie spesiaal huis, né? Ja, sien nie wat het hulle gedoen. Ja, iets. Hoor jy, ek laat my dink aan flieks of goeie so. Ja, maar dis nou die mekaar. Hou net aan afneem dan sal ek bueno, para mi amigos en Argentina, es mi amigo Martín en Sudáfrica. Conocemos hace 22 años. Y parece gracias, él me invitó, tuve que ir en la casa de él. Wil jy ek ons moet dans of twee-step of ek verstaan nie wat jy doen nie. Nee, Ons is prou ouens, ons neem ordentlik af. As ons afneem, neem ons ordentlik af. Ons sukkel nie heen en weer nie. Nee, un buen amigo mío y me invito a su casa y hemos quedado unos días acá y para decir muchas gracias y
Pois não no puedo mostrar todo lo todo mi todo sí. Toda familia está todo bien. So, ojalá un día él me va a visitar en Argentina. Baie dankie Martin. Nee, dis 'n Okay, groot plesier. baie dankie. Dis 'n groot plesier. Nog aan. Weet jy julle